Umintrang badu jukri Israel, Benjamin Netanyahu, ula Krenshai, bakanam dan kajing sangai katama bagal Lebanon, badula samaru, buan penjat bidno tiaw, yaga Hezbollah, kakan hole no kaba syirke, jong kategori kaba marjan. Netanyahu la penpau shushu, wala bataya kakan hole menteri, ban play yaga jingkran pet-pet, ka sarkar Lebanon, ban penurlong, yaga jimpendu tiarele yaga Hezbollah, baka jingete kular, kajing suk kaba paunam. Hadian kajing kerpar kapa punsin nak sarkar Lebanon. Netanyahu la bathai ka kan hol mitri. Man stang ya kajing kran pet-pet ka Lebanon. Man penurlong yaki atli ki thong chokri Israel. Kata ka banikong kalong. Man pendui ki tiarele choka Hezbollah. Kapa ar par kalong. Kajing ete kular yasuk kapadan ka history. Apreng kri Israel ka Lebanon ulaong ha kajing kran. Dang ha kini ki kindas ngi bla lenno. Ki shipaya dari chokri Israel. Kata kesipai juga IDF kelas tang ban hertma jika jaga ban hertia juga sengleno Hezbollah hapo Lebanon laong ka IDF aga kerbo hapo kerensan Twitter katkom ka kerbo plus sam dak office jom mitong badu juga Israel hapo Twitter Netanyahu laong pakani karai kelong adien ka jengkerpat ka punsin dak Lebanon man stang ya ka jeng keren pakri Israel hapo deng ka jupeteng juga jeng hertma juga sipai juga Israel ya katei kari Unong yalam juga Hezbollah, unaim kuasem, ulakan taj jika tei ke jingalang ke basalong shen, apa dengan sarkar Lebanon bagri Israel, apa Amerika, ha kapaulo ong, bakum kita kiji bersang, kilong ki balen oi, nomor bagi siapa juga Israel, kita pencur, ya kajingat ma kajongki, apa Lebanon, ha kajingkren kajongmu, ukuasem lakot, ya kasarkar pensim ya kajingalang ke badan ha ke history, pat ke baslur, dah ke omelet. Syakate ke jingkran belatmu dari Israel. Kinomik mat juga Lebanon bagri Israel. Siapa United States. Kita bani kedua pa Washington DC. Haga sengi baar kata minta ke sengi. Menjagran ben pelong ya ketika jingkran bet-bet. Apa ni ki artli kiri. Unaim kuasam. Ulaong bakat tega jingkran. Ketika but ben penbore ke Hezbollah. Bakan bono ki tiarele ki jongka. Keri Israel. Ke krensyai bakat thong juga ni ki jingkran. Kalau mar penduduk ki tiarele juga Hezbollah, kompau mintrang badu juga Israel, Benjamin Netanyahu, Ukraine manla kapor, kumta, kumnu pinlai jaga jingkren, ki baka jingtmu ka jongki, kala syai lupa, long kuasam haka jingkren. Ngin om syong taj, sange dan pendam, haka jaga jong kata, ngin ailat haka madantma, dan kren hi daladi, ula benrap haka jingkren. Dongin se syampat, haki bebagi kubor ki ban sawan, ulishbun.